whala whala ia tu ke mga hua whiwhinei, hanei hatu tūle da wala talo te tupu ke lata ia mo ia whiwhi. Whakamua, toko whangful maono i tau pāsese ne whanonga mai he wakalele mai i Okalana ke he māmea ho i Niue. Koe tau whakatokanga ke he tau pāsese ke he mga honei, kua nona whupui atu lau tūlu ke he tau lotokaina ke tau maanga ke he whitu e tau aho. Kua sivi alo tūlu ke he aho nei kai na kaila moua e tau whakailoanga mai, he tau sivianga ia ke he mga aho ne tapakia e tau walatala nei. Ke he whalua tau walatala mahuinga ke lata ia mo ia whiawhi, kua uia tua he komisi he whanau ke pule ki pule he tupe ko lilifu ko Crossley tātui ke talia e te huhu hanga uia ke he pepa whasiwhasi anga tupe he whakatu whanau. Mai kia ia esta pāwihi ke whakatutala mo i ki pule he osi hana whanau mo i komisi tupe he whanau ke pule ke māmea ho i Niue. Ko i ki pule he tupe ko lilifu ko Crossley tātui ne ui whakamua ai he komisi he whanau ke pule Public Accounts Committee ke he taha whanoanga ki haka he pepa tupe whakatu whanau. Fōu e tau seanga nei mai he tau longa ki tua, kai pehe i ki pule mitaki e tau seanga fōu ke ono atu ki he tau ngahua he whakatu whanau he tau aho i mua. Mitaki e tau whakatu talanga. Ringa fōu e tau seanga kai meke he ngā whahiku ke whemamaki e ka kāno hokuro koe hāne koa ui mai lau tōru i ki pule he tupe ke whai whakatutalanga ka whala hanga uia ke he budget he hata tōru motu me longa whuki he tau mata kupu ni o moia ki tau ngahua longa ke lata mi pepa tupe he hata tōru motu koe mta potu huhuni ha koe uemana koe puhala ne kua tausia ki e lakanga whauni ha koa nā kai mai ke he whahe tāna ki tupe, mo e komisi ne whahaka e tau numela mo e ne whatiwhasi tau whainga hua, tau urunga hua, ka kota maito ai ke he whono i ki pule, tātu ke he whono i ke pule, si kua tātu loa whuki ke he peke, ke mai ke alo tōru ke whakatutala hako ni mo e tau urunga hua, ka ua whasiaki e komisi ne whamahaini ki ai, si liu whuki mea peke, ke ua whahe tapo he. Whalua i tono anga ke lari ke pua mitaki na kai ke watu tuturu ki mua. Ke waki, hong fu maua po ni lima e miliona tāla. Koe whasi mai he tau whahinga hua ia. Halo tōro tō manako mo he misi, ko alata halo tōro tō whasipatanga tupe ke alata mo i tau ngahua, ke tō horunga pihia, mo i tō koroa e ke horo mitaki e tau ngahua. Ka koe matapatu ngahua e he pek, ke haka whakamutaki me tō tāla, kua lata na kai ki pihia, koe hane manako me tōru ke pehe, pe hongo tō aonga, ke lata me tō mamui tangata he motu, ko tōnu hia na kai tau si pihia, koe whauru he tau, me ta kupu whoki. Mahuinga ke tau whakatūtalanga e tau whakahauranga ngā hua he whakatu whano, ke lata mo e whasianga tupe fōu, mo e tau tupe kū, ko e hongflu maua poini 5 miliona tāla. Koe tuanga ia he hato tōru a pepa tupe, no ko hoko toi ki hong mua poini 5 hau he 5 ke he fitu, pēr tāine na whoki ange he tō urunga hua me tō whahinga hua, ke whakisa me halo tōru a tauta hauanga. Ka koe tuanga he kū e tupe he hato tōru a whasipasanga tupe, kua lema tō e he hong furu e tau ki tua. Mōri e lare tō tōru ke pāreni e pepa tupe, ka pohare ne whangahua aki he longa e tō matangahua ke he me tau whalawelawi hau mai hupuhala. Haia whuire ni ki sia tō tōru he mga ni. Koe mene mahuinga ke me longa i tō tōru. Nā kai koe he whakatu whono mo tō ngata he motu. Ka koe ngā ngāo no kua tupu lahi ki he lalolangi. Ti kua le kua e hato tōru a whahi tourism, pai tō tōrisi. Le wha meheke ke lahi tupe ne mua mai hako tau tuku hau, me halo tōru a whenonga mai ki he motu. Kua lafi whuki ki lunga e whelakutaki. Halusia, Ukraine, hae ni kisia whuki tō tōru e marikisi he whakatau, ke whakafua he loro ela me ti soro me pinising. Kua whiawhia fōki e whakatu whano, ha kua whai tau seanga kua talia ki ai mo i tau matakau sivi tupe, he motu ko New Zealand ke lata ia mo i tau hokota ki sivi tupe ne kua tōtua ai, ke he ono i tau tau kua mole. Mai longa i tau tōru lahi e ngā hua tōtua ha kua tau hokota ki sivi tupe, ono i tau ki tua, mamanaki,
ke whakamapopo kamata moe he wāwhi honfrumaono ke he ua furu mata. He aho tōrungu furu e uni ua furu maua. Ko special project audit consolidation project. Ka eke ko mawhala e wala ia ki tua ki roa i tō tōru e tuanga he longa he tau whekau. Ha koe mai longa fōki e tō tōru e whole of government reforms, economic reforms, legislative reforms, financial management reforms. Longa e tau la ke he kehene whainga hua ke he ngā nei me tau whakatuwhāno o New Zealand mo Australia. Pini fōki me tau multilateral organizations. Ne whai lang matai mai ke liu ki kise ke he tō pohalanga hua ha tō tōru. Ki bōa e whakafō wanga. Ki o atu tō tōru ki mua. Ko e whāhitapu nei, kua ui atu ai he komisi haka ke he pepa tupe he whakatuwhāno e tau ulu whakatonu he tau whāhinga hua whakatuwhāno. Ke tali e tau huhu he komisi hangau ia ke he tau tupe manako he tau whāhinga hua. Ko puto ia ai ke he pepa tupe nei, ne molea e 5 miliona tālā. Ko e hongofulu maua poini 5 miliona ne ku e tupe maua mai he tau tupe ko amanaki ke whakamoli. Ke he awhiwhlaile he whāhitapu kua mole, ne lauia ai taha e tangata fusiika ke he taha le koa ko tupu whakaofu ai ke he hana takawhanga ki tahi. Mai kia e PCA News ke whakatutala i mo ia ko Clayton Williamu ke he mena ne kua tupu kia ia ke he awhiawhi hawhiwhlaile whāhitapu kua mole. Ko Clayton Williamu ko e taha tangata fusika mai he manga ko alowhitonga. Nā kai fōua ia ke he anga mai mahani taka whangaika ke lata mai tau momui mga whaua. Ka koe aho whleile he whaitapu e ka mali, ne taha le kua tūpu whakaofu kia ia ko liwhaia ia ke he whinatu ki tahi mo liwhai hana waka ha ko luki fōki e tahi. Tu tāla ia kia BCA News ke he le kua nei ne tūpu kia ia. Ko mua voi ni a tō aka e liu mei gani e mawha. Aga mene tupu i tahi a mena whamahai ni hifu i tahi kai tonga ni whalahau tu matua ko hifu me meilang nei e ni hifu me mautari kai ui tu matua ka kisia ka kere tahi si o hifu kai anga me mahai ni tu tangata o tahi kai masi au ke kumi ke whakahaha ke tu mui ha ke rata me taho ni ngaro mei mua. Ko hoshi te whekau hako e tausi ia. Ko e tausi ke liume e si boa he peo si lifa. Lifa e waka. Mga hao tonu nā ne lifa e waka. Mena whamoni hane taka uru e kumira matai. I loa eo me langa whailo matai au ne hai au e telefoni. Me life jacket. Pa mauri nā te whanu ki e tai. Me ka whele kua e. Whi pāpātau ni mau e sinu. Mena whamoni ana hako e kumira matai. Si loa eo ko moe longa matai hako me whiwhirianga ki oa ko e hiunga meni ki tausi ke hoko ki kaini. Pehea Clayton, whakaonga i a telefoni hana, ke maua e taha he hana tau lafu, si tali mai he taha he hana tau lafu e motu ko Australia, si mai kei ke maua e lango matai. Kumi atu whokia ia ke he matakau waka he halau tolu a chat group, si hea atu whokia ia e hana matuwhi whine. Kua hoko atu e ongo mo e langona e tokalonga i tu tangata i le kua nei kua tupu, mo e o atu e lau tolu ke he halatahi ka laone, mo e wāfu ke whakatali atu ke he matakainanga nei ko Clayton. Tupe ai ha kua loka lahi e tahi, ka maike ai he posi ha BJ Rex, ke o atu ai ia mo lau noa ngata ua mo Clinton Chapman, ke langomatai mai a Clayton. Talhau mai ai a whaif kākuanga ni maua mai, ke he lakua nei ne tupu ki ai a. Whakaanga whamua, o whanu ki tai halaka. Whanonong ki tu matua. I ilo eo, i lau rifu e tō loto e tō tangata fusika osi. E kumira matai i rata me kaina, me mena ni mua. Si whakamakamaka ni tangata fusika i whanatu ki tai. Kai na kai mai longa ka e mga tonu ia ko pia mena ka fō me ei. Kai mitaki ko ilo, mai kisia. Tō ai e maho ka ilo e kai marolo e tai. Mo ka whanu ki tai, whakaonga i tō whakakanga ko whakisi atu. Mo e mena ni mua ko whakaonga i uru. Ka wā
me nai ke whangi uru tō taustamana ki hoko me ki utai. Kere kere momo. Pehea Clayton Williamu, mana koe ke tuku atu tō manatu whakaue, ke he hana mga whaoa, hako mawhisi ke kumi langamatai. Kai mua atu fōki ke he tō tangata ne kua auloa ke langamatai ta mai ia ki kaina. Mo e tau ui whakalofa ke ia, ke le kupu ni ko tupu whakaofoi. 5 miliona hiwa seo whangofulu e seo anwhetala ko mana ke whakatuwhono ke whakamoale ke tonga hua project ke he whasiwhasianga tupi fō kamatai ke he autaha he mahina hai ulei. Kua vehe ai e 5 miliona hiwa seo whangofulu seo anwhetala nei ke he tau whakaholoanga nei ki lalo hifo he tau whakaholoanga ni whakahingoa Niue government funded projects ke lata mo e whasiwhasianga tupi uawhi ufu maua ke he uawhi ufu matolu. Tahe miliona, tahe seo limungufulu seo awhitala ke lata e me whahi whenonga vaewa. Ono seo whangufulu e seo awhitala ke lata e me whahi malolo sino. Lima seo limungufulu e seo awhitala ke lata me whahi whakako tama. La lawhi atu ki ai lima seo awhitala ke lata me wholotonga hua he whahi matakau pulinga hua. Whai seo awhitala ke lata moe whahi private sector. Tōle seo limungufulu seo awhitala ke lata mo i wholotonga hua he whahi ngahua whakamotu. La lawhi atu whoki ke he tau whakaholoanga he whahi ngahua whakamotu ue seo awhitala ke lata mo i tau whakaholoanga ke whakafowo e tau whale koukou he tau mamatua. Walungofulu e awhi ke lata mo i waste management ko e tau akovevi he whahi ngahua takatakai motu. Ono ngofulu e awhi ke lata e mo i matakau Niue growers. Le mga fulu e awhi ke lata ia mo i tau ngahua ke whahi vanilla, ke he whahi ngahua whanua, toa kau me whahi ngahua fusika. Le mga fulu fō ke awhi ke lata ia mo i tau whahi ngahua niofa. Hongo fulu e awhi ke lata ia mo i tau whakaholoanga ke tau puaka vau ke whahi takatakai motu. Koe katoa, koe 5 miliona hiwe seo whangu fulu seo awhi tāla i tau tupe ni kua mana ki whakatuwhono ke whakamole ke he tau projects he whaswhasianga tupe fō. Ua e masini whakamea koloa ko e tau water plasters anei, ne whakatupe ke he whakaholoanga Farmer Plus, kua whakia ke lata me tonga hua he whakatuwhono he wāwho. Kua whakahoko e taha tau seanga ke he wāwho, he ahatuloto he whāhita pua mole, si hanea Saraya Māua me tau walatala ia. Pese ni kua langi mai tau uha, tola he mawhale tau whakaholoanga ne kua whakahoko ke he wāwho. Ue tau masini vai ke whakamea ke tau puha container he tonga, taha kua whaki ange ke he matakau pui pui moko biosecurity, mai taha ke he whahinga hua whanua toa kau mai fusi ika. Pehe mai lilifu ai nuu kia BCN News koe tau kolo mahuinga hanei, kua la te tau whahinga hua whanua mai pui pui moko ke whai, ha koe taha he tau matapatunga hua, he tau matakau ke whakamea he tau container, kau te tau fua he whanua ki New Zealand, piha whokini ke he motu. Kua whoki mai e tau koloa nei ki lalo hifo he whakaholoanga ne whakahingoa ai koe Farmer Plus mai New Zealand mo Australia. Koe taha whakaholoanga mahuinga kua lewa ni he ngahua ke tau atu motu he Pasifika ke tau whahinga hua whanua toa kau mai fusika he motu. Whakahikoa ke tau whakaholoanga e whakianga he tau koloa ke tau talofalima he tau komisina tokolunga ha New Zealand mo Australia ke he tau lilifu ki pole mo nai nuu mo lilifu Crossley tātui. Taha he tau wheua ne kisia ki ai ke hea whakatata he maanga ma kefu whale kahua tua koe langa he tau unga. Kua molea e ua furu e tau he tausi ai e lauturu e wheua langa unga nei he talahau mai e Stafford Guest. Ko ia ne tāmata e tau wheua nei. Na whamahaini ke langa mai e tau unga i loto he tahawiri veri lahi kai behea Stafford ko e tau nei ke muitua ke whakaweanga manatu mai aho, hiki mai anuiha, ko hiki whoki e wheua langa unga. Ko tā langa paua ki taha puha lahi ke lata mo e langa unga. Mahuenga lahi wheua nei ha ko fuluala mo e tokolonga tau tangata, ko whiawhia ke tātu e tau unga halau tūru ke lata mo e langa. Ko e tau nei, taha e unga he komisina hukui ha Australia, lilifu ko Lois Ellerton, ko tuku atu hana unga mo e mua ai ke taha he tau langa. Fulu ala e aho ni ko whakahoko e aho whakatata he maanga ko makifu whale kahua tua ke he aho whaiumu he whaita puka mole. Tokolonga tau tangata kua tolu atu he pongi mo e tokolonga whoki
Ne tamai halo tūlo tau unga ke lata ia moe whiua langa unga ke he maanga ne whamahani tu mau ke he tautau o sikiai. Hane e tau walatala ia. Mai he tau nei, kua whakatoa i ua whumawhitu tau, mai he mngaho ne kamata whakamua e aho whakatata hama kefu. Si koe matapatu manatu he aho ke lata mai maanga, koe hiki mai ano iha. Tokolong e tau mga whaa, mai tau kapisinga ne koe tolo atu ke he aho whakatata he maanga. Kamata tau whakaholoanga ke he whalua tau whakamatalanga. Hanei e takitaki tu whano he maanga, mai whalu hana tau kupu kua whakamatala he aho. Whatu whano he aho. Mai langa lahi e vihi mai oka e hamtora ngā hua ke lari ke whakahanga mitaki e tau mamui tangata. Ka eke kua hawhangi whakawhahiua e tau o whenanga ha Niue mo Nisilani. Mai langa ki ai whoki ko makefu. E taha maanga ne nā kaitari e ke nanof pui pui ke maanga. Hanani ne whai. Wanga hau atu he hamautora ngutu ngā hau ki loto he whone ke puri. Ka ko haneni e mawhisi e hiki hao tau manak. Wa itu ai whatau la huanga mauturu ke he mga honei. Puhala hatu atu turu ke ua furu ua. Amanak whalahi au, mai tau mamui tangata. He haku maanga. Ke nā kai whai mena ke hao whia ai, haka tau masamasa kalea nei, walau ia e lalolai katoa. Haka tau, viri e tau ka hau, ua furu ua turu. Sika mena ia, ne manatu au ke aore atu. Toka e au hangu furu matoru me ua furu ua toru. Maama kefu. Pihia e aore, lalo atu ke manatu e mahina ha me, koe mahina ha makefu. Hanei whoki e lilifu I ki pole u sauni tonga tole, mai hana tau manatu koa whakamatala ke he aho. Muri lohi ma makefu, ko e taha maanga ne maroro lohi he totoko ke he tau pui anga ke lata mai tōru no whaanga ke he tau maanga tangita. Ka e ori o tō roa mai e hala tō tōru, ndaki ke he whangi e ngutuhala tō tōru e mahina iuni, ua whakaseanga tō tōru ma motu. Ori atu ni ke tō mau mai bia tōrua, tau kau whakataha ke tau hatakianga e whakawhonu mo e whahi maloro sinu. Lahi whiwhi e tau tangata he maanga ma kefu, ha kua mawhole tau whakaholoanga ke lata mai maanga, mo e amana ki nia lau tōru ke mātuta ke tau ngahua nei, ke he tau ka hau. Mitakila he tau whiua langa unga pihia ke whakawhiawhia ke tau tangata ko watu ai ke hea whakatata he maanga nā hama kefu whale kahua tua. Amana ke whoki ke tuku atu e tau ata ke he aha whakatata nā hama kefu whale kahua tua, ke he TV Niue, ke he awhiawhi whaiumo he whaheta pune ka tātou noa e matahalo fitu ke he mga hoa whiawhi. Si pehena hatu tūru tō walatala tutupu ke lata ia moe a whiawhi nei, no wha me munui nei pō.